हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मु चॉकलेट केक बनैकी देखैबी। जेहेतु आपको मु कड़ाई रे बनैछि, समस्ते आपको सुविधा रे बनै परिबे। एही केक टीर रेसिपी देखिबा पूर्वरु आपण माने प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ सब्सक्राइब बटन रो साइड रे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मोर नुआ रेसिपी रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। एही केक टी को मु बर्थडे पाई बनैछि। आपण माने चाहिले एमती घरे सहजरे बनै परिबे। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ଭିନେଗାର को ଗୋଳାଇ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। କ୍ଷୀରଟା ଯେମିତି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିବ କି ଗରମ ହେଇନଥିବ, ସେମିତି କ୍ଷୀର ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ନେଇଯିବା। 100 ml ତେଲକୁ ଦେବା। କପ୍ରେ 1/3 କପ୍ ତେଲ ହେବ। ତାପରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। रिफाइन ऑयल, चीनी गुंड मिसीगला पर कंडेन्स मिल्क 200 ml को दे फेंटिबा। कंडेन्स मिल्क जगह आपण मैंने 2-4 चम्मच अमूल पाउडर नहीं पारे। केक बनवाई प्रथम कड़ाई को गरम करनेबा। से कड़ाई बसाई किछि लुण देदेबा। आ गोटे स्टैंड को रखी घोड़ेदेबा। कड़ाई गरम है भितर केक पाई बैटर प्रस्तुत करनेबा। आउ थरे मिल्क मेड को भल भाव फेंटिबा। देखंतु टिके समय फेंटिला पर विनेगार पके जो क्षीर रखी से अधा देकी आउ थरे भल भाव फेंटि नेबा। यापर बाउल पर गोटे छणा को रखिबा। गोटे कप मैदा आउ हाफ कप मैदा, टोटाल 1.5 कप मैदा को देदेबा। 4 टेबल चामच कोको पाउडर को दबा। गोटे पैकेट कॉफी पाउडर को देदेबा। 1.5 चामच बेकिंग पाउडर को दबा। हाफ चामच खाइबा सोडा को दे भल भाव छाणीदेबा। एहीपरी छाणिकी नवा द्वारा केक टी सॉफ्ट बनी थाए। छाणी सारिबा पर गोटे व्हिस्कर नहीं भल भाव फेंटिबा। बाकी रह जाइथिबा क्षीर और विनेगार मिश्रण को देदेबा। आउ हल्का हल्का करी फेंटिबा। जल्दी जल्दी फेंटिबेनी। एहीपरी अल्प अल्प क्षीर दे फेंटिबे। नहले बैटर टी पतला हो जिवो। पतला हो गले केक भल बनी पारिबनी। तापर गोटे स्पाचुला नहीं चारिकर भल भाव पोछीदेबा। एहीपरी फोल्ड करी फेंटिबा। एमती फोल्ड करी फेंटिबा द्वारा केक टी भल फुली थाए। फ्लेवर पाई भानिला एसेंस गोटे टीस्पून देदेबा। भल भाव फेंटि नेबा। यही केक टी को आम निजे घरे बनई ए केक टी खाइबा को बहुत टेस्टी लगी थाए। अब देखंतु मु किछि व्हाइट पेपर रे ऑयल मारिक रखी देइथिली। गोटे केक टिन नै जाइछि। से केक टिन भितर पेपर गुडी को भल भाव देदेबा। ए पेपर गुडी को देबा द्वारा केक टी पोड़ी जाई न थाए। केक टी होई सारला पर केक टिन रु सहजरे बाहरी जाई थाए। एथर केक बैटर को केक टिन रे देदेबा। 2-3 थर भल भाव टैप करि नेबा, जहाद्वारा कि सेथिरे जहाँ एयर थिबो सब बाहरी जिवो। कड़ाई देखंतु गरम हो सारलानी। एथर केक टिन को कड़ाई भितर रखी देई घोड़े देबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे 50 मिनिट पर्यंत बेक हेबा को दबा। 50 मिनिट पर घोड़णी बाहर करिबा। देखंतु केक टी पूरा फुली जाइछि। एथर गोटे टूथपिक को नहीं चेक करिबा। देखंतु हाथ रे किछि लागु नाही। केक टी पूरा पूरी हो जाइछि। गैस को बंद कर देई आउ 10 मिनिट पर्यंत एमती घोड़े देबा। 10 मिनिट पर केक टिन टी को बाहर को काढ़ी आनिबा।
କେକ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେକ୍ଟି ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ଏଥର କେକ୍ ଉପରୁ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେକ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏଥର କେକ୍ଟିକୁ ସଜେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ କେଜିର ଗୋଟେ ଡାର୍କ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଆସିଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, 3 ପିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଏ ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ଟି 250 ଗ୍ରାମର ଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ଦେଇ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବସାଇବା। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ରଖିଦେବା। ତା ଉପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁଲିରେ ପାତ୍ରଟି ରଖି ମେଲ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହିପରି ମେଲ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପୁରାପୁରି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ପାତ୍ରଟିକୁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ସେଥିରୁ ଅଧା ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଆଉ ବାକିତକ ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। କେକ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବାହାର କରି ତା ଉପର ପର୍ସନଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମାନ କରିକି କାଟିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେକ୍ଟି ସଜାଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟିରେ କେମିତି ଜାଲି ବନିଛି। କେକ୍ଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। କେକ୍ଟିକୁ ଏଥର ସାଇଜ୍ରେ ଧରିକି 3 ଭାଗ କରି କାଟିକି ରଖିଦେବା। କେକ୍ରେ ଏଥର ସୁଗାର ସିରପକୁ ଦେବା। ସୁଗାର ସିରପ ପାଇଁ 3 ଚାମଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏଥର କେକ୍ରେ ସୁଗାର ସିରପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଏ ସୁଗାର ସିରପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେକ୍ଟି ନରମ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଚକୋ ଚିପ୍ସ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରୁ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରଖିଦେବା। ପୂର୍ବ ପରି କିଛି ସୁଗାର ସିରପକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ରୋଟେଟ୍ ଟେବୁଲକୁ ନେଇଯିବା, କେକ୍କୁ ରଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେକ୍ଟି ସଜେଇବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ର ଉପର ଲେୟାରଟିକୁ ନେବା, ଓଲଟେଇକି ଏହିପରି ଭାବେ ରଖିଦେବା। ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ସୁଗାର ସିରପ ଦେଇ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଏହି କେକ୍ଟିକୁ ମୁଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଘରେ ବନେଇ ଆସୁଛି। ଏ କେକ୍ଟି ବନେଇବାକୁ ଯେପରି ସହଜ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପକୁ ମୁଁ ଗିନାରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ସେୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତା ଉପରେ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥର କିଛି କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟ୍, ଚକୋ ଚିପ୍ସ, ଚେରି ଆଉ ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନେଇ କେକ୍ଟିକୁ ସଜେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ବାର୍ଥଡେରେ ଏହିପରି କେକ୍ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।